guhura n'ibibazo. None se koko nk'iyo umuntu avuga ko ngo umuntu yasambanyije abana kujya atasambanya we asa mugani ntago kwandika inkuru ipfuye bihanirwa. Se buriya Dawudi aba yabikuye he? nibyo ngiye nkubwira. Ako mugani wakabana benshi ndakibaza. Umuntu kwandika inkuru itari yo ntabwo bihanira. Uziko kiriya kintu ari ikintu kibi cyane. Ngarashinjwa gufata abana babo ku ngufu. Nyakizaga foto disi yarebe ko bazaza. Godfather Kabano harabura etage ebyiri. Wow. Thank you. Ndakumva Musa. Ako Sankara. Kabano. Ako Sankara abantu bawe siza hano bari kuva. No. Ni the same person. umva Ndakumva. Naho mutandukaniye. Yewe Ubaye iki? yo yagutsinze aragenda agaceceka ariko yo Ahubwo nawe ceceka. wayi ndanze. Abantu bose baza mutumufungure kamera. Kandi ubu ngubu ngiye urabona hari umuntu mfite Godfather ufunguje kamera koko. Godfather ufunguje kamera kuba naba. nta muntu mfite ngiye wampaye gifite. Ari hehe? ntago ari Remera. Ari he? Simbi Kemerige twamutegera kajya kureba. Muntegera unjya kureba nde? Kubera ko ari jya uri inyuma y'abandi. Wa Umaje. Uncle James. Wantegera gahambirwa. Uri muri mute Kabano uri muri mute. Ampuchuri gigi. Thank you so much Uncle Kerry. Jewe ndubaharige umuntu ansize ngomba kumwubaha nkaceceka. Ariko guys aho bigeze inkuru nari ntegereje ndakeka ndimo ndagenda nyibahereza gake so nkeneye sasa ko mutangira gushyiramo za gift mwabicucu ngiranye nkabanza kanda. Erega wowe uratukana. Uratukana kandi abanyarwanda ntabwo bakunda umuntu batuka. Muri no big screen nkayitindamo mwabicucu. Iyo uvuze ibicucu mba numva naseka. Oh my goodness. Sankara wemerewe. Yabwiye Godfather. Sankara tetseka. Sankara shut up. Ngo byageze speak when I'm done. Ngo byageze gusanga. Ntabwo nshobora kuvuga ngo n'umuntu witwa Sankara za hana avuge. Wayasha ubu ngubu none mva mubwire Kabano urayoboye. Nyoboje inkoni. Urayoboye rwose uyoboje inkoni y'icyuma. Mukanya uyu munsi nibwo nemeye ko ndi umwuzukuru w'igisonga cyane. Uretse mukanya babakobwa bari inyuma, uretse mukanya Tanka uzongera. Sankara nawe yacecetse. Nkubwiye ko Sankara nawe yacecetse. Ubanze kubaha. Ariko Sankara ameze neza. Sankara ariko Sankara utuntu tubiri. Ngo bategereke meni. Godfather. Ako Godfather nawe birakumarira iki? Godfather. Kona Sankara asize. Wawe rimwe nakubwiraga. Sankara araje ariko. Kejo narabyumvise. Araje no simukira banza ari bungura. Urumva? Banza ari bungura ngiritinga up. Ejo nimvishe cyo gutegera umuntu ureba ukuntu yanditse. Bano bahungu tubisanye tuvuganiga. We Kejo urashira kamera. Amanze nkoreshe ya nyine ndebe ko abantu bazi. Yego. Ese iyo musharinga he? Mumbwira hano musharinga. Guys musharinga live. Niyo bigana. Iyo musharinga mumbwira hano musharinga. Wow. Musharinga iri kuvuga. Kuva nava Darfur. Wow. Ezo bundi Godfather. Ngewe undi timu Sankara. We Godfather. Yo. See you next time, brother. Thank you so much, Uncle K. May God bless you. Ndakumenyesha ko nagiye muri anniversary ya Bwiza nkayishimuta. Mwibutse kuba Uncle nani James agiye. Kabano wagaragaje ubukunzi. Umwanya wawe. Kejo urashiraho kamera. Nanjye narindiyo. Nuko nari naniwe nari mvuye Muhanga mpita nitahira. Ndacyari gukora shira.
imuhanga amaze kugera muri 500. umva regardless ariko shaho twariguriye nicyo kibazo. thank you so much my people Cyaze kari akantu karansekeje ndagaswe. Nanjye kari akantu karansekeje ko kwigurira. Kejo Yo, kwigurira iki Kejo bwa mbere nagiye muri show, umuntu Twagiye muri anniversaire yakwiye turigurira. y'umukobwa wanjye. Numye pression ngo ni 5 ndavuga ni noneho ndasaze. Kejo mwariguriye se Twaguriye niba baraguriye. none ko twebwe se tebo yacu yari iriho amacupa Oya abantu twaje nyuma tugasanga amategeko yacu. Kejo Yo, ko amakuru agenda avuga ko ngo witwa Korode ngo agire ibyo akorana na Bwiza by'ibanga nibyo koko. oya ibyo bakora byibanga nakazi basinya Nimba ari ibanga se. Ariko Jay. Jay amakuru agira Jay amakuru ugira ntago nzi ahantu yakura. mane nawe baze ibintu byibanga kaba bizi. ibintu byibanga nakubazaga ngo we ntabwo dukeneye kumenya ibintu by'ibanga ariko se koko nibyo Ntago ari byo. dore ishyari ry'iri shyano ritagira n'izina ngo vanaho uwo musaza w'igihara Mubwire ngo kavanweho uruhu wantegera uwo mwana uzi ibintu yavuze kuri buri kantu. Abo ni abafana ba Mbana n'igihara muri screen, mbana n'igihara. bagushyiremo se wowe utazi wantera uwo nguwo yandongoje mama. ngaho bankuyemo ishime wabwangatiwe Ariko se uvuyemo gute kandi munganye 19 nibi. Namenya nganya n'abasaza ndacyari muto. Kaze mwana ariko umusaza akaba aranadukosoye. Kabano niyongera kwinjiramo ndamoka. Kaba wowe Sankara gasaze abantu mwana bashaka kuba bakunda urwo ruhara kabisa. none se ntubibona Ngurana rwakabana ngo ruri sex. Bararukunda pero barugirana ni narwo ruri kugaragara hano. Kejo ni umusaza rwose waruhinja ariko uyu muntu uri kunyita ngo ndo musaza we ni uruhinja rurimo gukora iki hano yagiye muri ese kabano we wa blessings rita Banyarwanda bibutse ko mukoze kuri goro nanjye nahita bavana muri big screen. Ibyo ni uyiva kuramo Sankara hagize umuntu nkoraho mukuremo cyane Sankara Kejo ndafunguye telefone bafunguye kamera. nabuze uko babishyiraho. oya kanda Sankara ndakumenyesha ko tubona nanjye niba umva rite ako Jay wowe wicara za gifuti reka mbekira y'intuza cyane. Godfather retort turanganya na Sankara kuramo Sankara nanjye kiremo turanganya wewe wicara uri kunywa ngewe ni uko ngo mbani byangwa byose nanituma affect paralele sha kuramo Sankara Oya turacyari parallel. Munganya. Ariko se bashyize ikintu kiremere bitambutse bya nyabyo. Sankara mwigizeyo ese wewe Nigize witwe mwaduhanganye. ese wewe witwe mwaduhaye urashaka wiki Ariko rero Sankara urashaka wiki azamuye arahejwe. kufite Ako iyo muri umusatsi byano wanjye manata meze nko kurara rwakabano. urashaka wiki Sankara kufite umusatsi ruhara rwakabano rurayaga cyane rurayaga Kabano twajyanye Green Lounge nkajya nibeta nkitegereza ko nta hantu hari agasatsi. Butare thank you. ntako wabona Ase abantu thank you so much ndapfuye. Gazi musharinge mutapinge. Ariko Kejo ndo Sankara ariko ese Sankara kinshaka urakibona Godfa oui. aba bahanya iyo bari guha abandi nawe basi babari Wapi uyu ninde ugiye? Jay Squeeze we yarambiwe ati kanitemo ikiryo. Je wabatutse ko wenda bakumva. wow thank you so much my beautiful people Arabyitegereza. Nita ngo noodles. Agira umuntu wiyongoza azamuke muri uyu mwanya. urya nyuze Abantu nakoresha ko nta kintu bamariye. Ariko ubu muri aba gift hagize ibintu byo Sanka uzi ko turi paralele this is so beautiful umba Sankara nkumbuye kubona ikizu cyitwa Burj Khalifa kiri kugenda hano in the air ndashaka kubaza umuntu bita Sankara keri ikintu bapfana Dupfane nkono n'umwuko.
Sankara yakoze ikintu cyaje bamutayemo nanjye ndumirwa umuntu witwa Keriya. ngo nzamura nguhe ibyawe. ese ni nabyo uyu mwaka ututse ngo igizaza cy'uruhara nta n'izina agira rega niyo mpamvu. uyu nguyu ni barinda yaje hano kera abyina yaje wagiye kumutamo made with kandi watayemo Jay bwa mbere mwana atangiye gutamo kabano vama aho ngaho baje bazanye ya mico yo kwa Kasuku. wabibonye oya ndahita nk'imboroka kirekire isoje amabere ya nyoko wambeshe mugiye kuza kunkiriraho. Oh Jesus Christ, forgot I have 20k. Ese ko nabuze ukuntu washyiraho background aho kugira ngo ijye imbere ikajya inyuma. ako se wabivanye n'uyishyiramo ndakumanura shyiraho isura yawe Kandi isura ubwo nashaka background. Kejo Sura se nayo ko yayambitse ingofero. Kejo ni sindamubona atambaye ingofero umenya hari nawe afite ameze nko kwa kabano. Kejo Yo hari akabari nabonye wamamaza gaciriritse we mbega mukuru dore akabanya Emetri thank you akitwa gute? akabari gaciriritse mu Rwanda bidakeye izina. Ni hotel ntago ari akabari mwana. Ni hotel. yandinganyije n'umuntu w'uruhara ibintu byanyu rero namwe mufite abantu bari kwatamo n'abatindi ubu habuze umuntu ushyiramo itandukaniro vrema rinini Kibuza ku buryo twita tunabirangiza. ntabara kubeshya ntabara kubeshya Tugahita twigira ku makuru. mani no sinagenda ndirirwa muri ibi Ushobora kunyura ko nkuruta. barasanya mani Narita ariko Rita ndahamusanze Danino narita wansanze aramshi. ese everede hano habuze umuntu ugira gutya akora ibitangaza. Ese Kasuku wazanye wa mutipe njya mbona wirwamamaza ngo ngafite amadolari ngatabaho muri Amerika akagutamo ko njya mubona hano rimwe na rimwe. Ba PC cyane Yitwa Ndekejo. Ngo niba yigisha ngo abantu gukora amafaranga online. Ntabwo muri kuvuga JPK. Oya rwagasukuru barwari ya publicité cyo kikwamira cyo kitanabikora. No sikasuku ko yabikora. Oya arabantu mazi. Arukuntu bagukubita publicité utitaye ku ngaruka. Kajya vuga ati ewa ni company irabikora kandi nawe utayibona. Notanga umwanya utarubabo ndapfuye. Noneho izi gift n'ubwa mbere ndi kuzibona. Papa. Nyashi sigashira sa. Gift z'ibipupe. Uzi kugeze muri vemi ndagaske. Uzike muri giye kugwa noneho. Nyuma yo kubura muri imvura igihe kirekire. Uwo Eva uri muri kohereza ibebo ni Eva umwe John yasambanyaga. Gasuku gira ikihe kibazo kuki warabika abantu b'Imana uzi John yamusamanyaga Eva wa John ntabwo Eva yamusamanyaga umugore w'umugabo barasambana nawe yariwe n'imbwa ntakatse sote ni mugoroba yagashimangira uburyo ngo umuhungu ngo yazize ngo abahungu mwana sote ndamubonye hano bitanibuka ko ari waje gushimangira amakuru ya DCTV babivugiye hano sote ninde wa muhungu wo kwa Kerema ukoresha imbuga nkoranyambaga za Kerema ubwo se urumva nyine udashyigikiye sobuja wakora iki dore ngo yaranditse ngo mbabarira muri comment ubu ni wazanye amakuru yose nyine ko semuhungu atazira inzoga ngazira ngo abahungu sha inzoga disi uwo niwe sote mureke semuhungu nava amazamubaga hanyuma birangiye mwese mutinye muragenda. Oya ubungubu twasanze the winner ari Sankara de Premium. Kurangira nibwo giye migitangira. Naho biragira buretse kuva mu bwite. Ndagaside win. Izi gihe ni wa wundi bambi bashobora kumutamo kandi. Nyamara je arasafata nyamara je aradufata. Abantu baza bari bari mujeyi. Bafatisha akajana bari kumwe. Something. Oya je abantu bikundira content yo gutatura ni barazi.
ngamukubitira n'ahita avayo. abantu banjye ntibarabyuka ariko ndabona batangiye kugenda baza. nyamara byari mu nzira. Yagukubitiye icyarimwe nka rayoni bikava mu nzira. ariko Salt ko bari kandi ni kumubaga. wa undi yatukaga ni wa Reba undi witwa Diana aranditse ngo Salt wanabeshye ko channel za Kiramani bazibye. umva umuhungu wanjye bita Gift Soda yatangiye kuza. yaje Kabanongo wagira ngo yisiga amavuta y'ibenzi. Niko banditse hano. Mukuru wagira mushaka iki? Uri muri mute Kabano. mu nyamaswa zose bagahitamo ingurube. Hano hasi barimo baravuga ngo wisiga amavuta y'ibenzi. Amavuta ya benzi dore nyamena Y'ibenzi ntago ari ya benzi. Ntago ari ay'imodoka. Ni ay'ibenzi. Urabizi ko tuvuga. Kabafu. Oya. Kabano. Ya bya bigoryi mugani wawe biraza bikambwira ngo ugiye skwiza ngo we duhereza amakuru ariko watubwira ngo rekora gift gashino kanyina ntanayirekorera. Aya genda nawe. Ariko je ibyo nibyo bituma bamutamo umuhumure. Njyewe nta kindi kintu nabakuraho mu ntapingire screen none nababwira iki. Ibyo nibyo bituma bamutamo. Umuntu ubutinyitse kuvuga ngo nisiga amavuta ya kabavu ubwenge bwe burakora. Akora gute se urumva wowe? Ariko se basi mwaretse kuvuga akabavu mukavuga ati yisiga amavuta y'akaziranenge. Pandenya mumbwira izina rye. Mumbwira izina rye ngende muri Muslim League. Kedoni. Yo. Wamenye ko nimutse? Handi waravuye? Jace agira ahantu abakora ariko numva atayifa avuga. Jace ari mu Rwanda noneho. Ni office yanjye aho nimukiye. Meruka studio uri kuyigurisha ari umuntu waje ashaka ko ndi kumusaba ngo uyimuhere miliyoni 10,500 wakanya bari kuvuga ari kwa Kibonke. Wanze ushaka bashaka umuntu nani mako umuntu wakugwa 15 zihuse wazanze. Bro ira business mukorera muri CK ushobora no gutinywa kuyigurisha. Ko ntarakora ndasanga. Kwa CK ntabwo nyikunda kwa bene wanyu bose mbasanga yo buri munsi we ko ntarakubona. Nyine ntabwo nyikunda kwagera. Abo Sankara. Hari equipment nkeneye zo gusobanura amafilime urumva? Nose naje kwinjira mu gusobanura. Oya nagara amafilime. Ni ibindi bibo. Ibiganiro. We na documentaire. Okay. The number yawe se turagambana. Ngene cyo equipment nyine bitanogura. Okay, turasabwa kumenyana niba ari muri Kigali. Shaka uzamusambanya. Ako ndebera hano hasi. Bakazama ku madolari umuntu uzasobanura hano Sankara ari mu bihumbi yibuza na 200. Ariko Gift Soda ntabwo ugenda gukora neza. Godfather. Gift Soda arashaka attention. Godfather, can you block him? In there. No, Gift Soda has to live this life. Sankara mugani wawe babimenya gute ibyo bintu? Arimo arababaga nta kinya. Bamumutinze se. Nta mpamvu yo kubana n'abantu muri societe. Bameze gute? Bari toxic. Ibyo bintu bibatunga. Ntabwo ari imbwa gusa. Ari abantu baba bari umbase bakabano. Ari abantu baba bari toxic no mu buzima bwabo ku buryo ikintu cyose adashaka kuvuga ikintu kiri positive. Yahereye kuri kabano amwita umutinganya abona ntacyo bimutwaye. Arongera ajya Nose yatinganye n'uwari kwa Gift. Yazamutana tuwe Godfather. Uwari kwa Gift baratinganye kugira ngo kuki uhereye kuri iyo uhereye kuri why was the reason? What was the reason? Kabano. What was the reason? Arimo arakubaga yitwaje ubushuti. Arakabagwe n'iminsi. None se
Sankara. What was the reason? haryo uwo mujama sovuze ngo kabano n'umutingo Ari iki na kura gasinze n'indi. Wowe Jay ndakubaga. Ndimo kumwera amafaranga y'inkoko sha. Ngo Jay. Obye birakumarira. Saha mureke Sankara ari uvuga ko ni ufiri muri big screen. yavuze ngo umutingo Ibyo nyine birakumarira iki? abantu baba hano bose banyari umva bashiriwe. Ibyo bintu birakumarira iki? Ndamubwire. Mami yaje hano nta nijana afite atajya kuri 5. Abakobwa kenshi baba bafite amahirwe yo kuzamuka. Abakobwa amahirwe yabo Imana yabahaye akubye ayacu inshuro miliyoni. Cyane.